Era راديو دنگی گله جناوند نوچه رادیو دنگی گل دم باشکو دارن هیجا ایرو یکی نیسان 2024 دوشم تبریکسل ساعت 9 لآمده ده کودارن هیجا منوچین ساعت 10 بواربن دم آزادی ری برابویا بله دوه کردستان و ترکیه هلبجارتنا خواجهی پیکات جوشو کلجانه که گلک مزن هبو دم پارتی هشتی دو شرداری به دست خستن بله انف هیجی انجام زلانین لبله گل سرکتنا خواه به گووند گراندنا گووند پیروز کرن دم پارتی سه شردارین باجر مزن این وکی وان آمد و مردین به دست خستن وکی دنجی 7 باجار 75 نافچه و 7 باجر رو قزنج کرن تاوی کو دولته 55,000 عسکر و گوهسن و دنگ بواندا بکارانین جی حساب وان بسر نگد دم پارتی جارا پیشی شرداری موشه به دست خست درسم و آگیری جارا کدن کت دست دم پارتی لوانه هر 4 شرداری کتن دست دم پارتی شرداری نافچه رها هیلوانه پشتی 45 سالان جارا کدن کت دست تفگر آزادی یا کرد جارا پیشی هف شردارین نافچه رهایی پونین دم پارتی انجام لبتلیسه هجی ندیاره و جارا کدن او دنگین بیکر تنه هجمارتن لشرنا خیجی اتراز دم پارتی لدیجی دنگی عسکران دوام دکه لگوری انجام دست بیکیجی روش وحایه دم پارتی لآمده تبی شرداری باجر مزن 14 نافچه به دست خست لگوری انجام دست بیکی ین هل بجارتنه شردارین ارغنی پیران گیل چنار بسمیل فرقین لجه پاسور و هنه در باسی دم پارتی بون لحمون نافچه ناوندی کایا پنار باجر نوسور و رزانی نابزتین دم پارتی بسرکتن دم پارتی لمردینی جه بفرقه که زیده یا دنگان شرداری باجر مزن و 6 شرداری نافچان به دست خستن پولیتیکین قیومان باوی که هری فاشیست جه کل خاتمه شاندن یکشی وان بو هلبجیران سلیک مزن ده دستلادری فاشیست آکیپ مهپیدان تباهی شرداری نوانه دم پارتی قزنج کرد لآگیری شرداری ناوندی گیادین و بازی ده نامزتین دم پارتی قزنج کرد دم پارتی لیدریجی شرداری قزنج کرد نامزتین دم پارتی شرداری مش و نافچین ملازگیر کوب و گمگمیجی بسرکتن لسرت دم پارتی شرداری ناوندی و نافچه مصر جه به دست خست شرداری جولمت ایله و درسیمیجی لسر ناو دم پارتی هاتن قید کرن لبتلیسی انجام هیجی ندیاره لنافچه تطوان دم پارتی بسرکت دم پارتی لنافچین رهایه لویران شار سریکانی هونگ خلفتی برجوک و پرسوسه شرداری به دست خست دم پارتی لنافچین تاتوس و قرض یازیین ارزورمجی بسرکت ده همان دمده دم پارتی لترکیه جی نافچه اکدنیز آمرسینه قزنج کرد بله دم پارتی و مگوگوت سرکتنه که مزن به دست خستن هفسرکن دم پارتی جی آخوین هفسرکی گشتی دم پارتی تونجر باکر هان تجیوینا چپمنیا پشتی سرکتنه هل بجارتنه داخوی و گود اف انجامن هل بجارتنه نشانده کو ام بسرکتن حکومت تکچو اف گل وینا خواه تسلیم نکر ین مثلا کرد چاره سر نکن و تک بچن هفسرکا گشتی دم پارتی تولای هاتی مولا جیل آمده خطابی گل کرو گود مدهل بجارتنه سویکی آداره ده رینه دا اتفاقا جیتم و امی ندنجی دوه هل بجارتنه ده هم اتفاقا جیتم و هم جی اتفاقا شرط اکچو تولای هاتی مولا لگوت لدیجی بیچارتیه لدیجی کسین شر و شر فرض دیکن لدیجی زینیتا کو جنان دکوژن لدیجی زینیتا کو جوانان جسبارو جوان بپار دهیلن لدیجی کسین کو گل برچی دهیلن لدیجی کسین کو مخدورن ارتج دبن خربیان دهشتن و تکوشنا ماف جیانه ماف آزادی و ماف عدالتی ورمشاندن بلا تکوشنا ما پیروز به حوال نیجا
بلن برای خواب بدن شرنخ کسکین بایندر گوت ام رینادن فاشیزم آکیپ مهبه اراده گل شرنخه خاص بکه هفسرو که گشتیه دبه پی کسکین بایندر جبو انجام هل بجارتنا شرنخه لآواهی دم پارتی داخوینک ده چپا منیه پارلمنتر دم پارتی زکی ایرمز و هفسرو که باشه جی تبری داخوینه بون کسکین بایندر گوت بسر 10,000 لشکر و پولیس و گواستن شرنخه لدی جیوه گل لبرخوادا و وینا خوادانی هوله شرداری شرنخه وینا خلق شرنخه و وینا دم پارتیه دوی لدی جی افقاس به حقوقیان تو پارتی سازین سیویل و ریخستن حقوق بیدنگ نمینن پیک آنین لکردستان نه قبول کرن گل شرنخه جی قبول ناکه جسر سبی و گل شرنخه جی حتی سالش بخواده لوینا خو پارتی خوادر که بر لسر پیانه لهمبری و ما الهمبری ما تنه وک پارتی کی سیاسی AKP نینه ام به فراست که فاشیست کو بلشکر پلیس و بروکراسی دولت اف در کلیه ناوند شر رو برونه و تید کوشن ام دستور ندن کسین دخوازن وینا خلق شرنخه غصب بکن تونجر باکران دهمان دمده بانک لکسین نجام AKP مهب جدی کرنجی کر اوها گود هک شرف و خیرات و هبه هونه لجام گلی شرنخ جبیرن هکی هونه ببن آلی هونه نبن آلی گری زلمه لشرنخه هیچ البجارتن خلاص نبونه جسادی سه صندوق مال لبند هجمارتنینه واته کی کو هشتنا حتی نیوه شوه هیا دخوازن به هزاران مروفین ما بشنن او بیدنگی خلاص بکن از خوازن بانک لرا گشته ترکیه جی بکن هکا قال دموکراسی حقوق و مافی مروفان بیکرن ناف نشان اول شرنخه تبی و گوهسنا به هزاران لشکر و پولیسان خلق شرنخه حتی به ساعته وینا خودانیه هوله دیرو که حتی نها ریل بروان ظالمان و نکریا بله یک جین کو هلبت البجارتنا سویه که آداری ده دیروک نویساند لرحایه دم پارتی لرحایه یک جه انجامین هری سرکتین دمین داوی بدست خست و لرحایه هفت شارداری بدست خستن لجرن رش نامزدین هفشاردرین دم پارتیه سرهان پایداش و گاری پیشی زیرتری دنگان بدست خستن گلجی بگوتنا مقایم ده صندوقان ده محکوم کرد دست به شاهیه کرد لنافچه برجو که جی نامزدین هفشاردرین دم پارتیه محمد بگید و بریوان ایلکایا مانا زیرتری دنگان ورگرتن و سرگتن لنافچه پیروزباهی دوام دکن لنافچه خلفتی یا کوریبر عبدالله جلان لیجدایک بویا نامزدین دم پارتیه محمد کارایلان و ثانیه بایرام زیرتری دنگان ورگرتن و بونه هفشاردار لویران شارجی نامزدین هفشاردرین دم پارتیه بدریه یورگون و سرحد دیجله اینان زیرتری دنگان ورگرتن و که هفشاردار هاتن هل بجارتن AKP جی دریزا دویمین دما لنافچه پرسوس نامزدین دم پارتیه پاتریم دم پارتی آیتن کایا و مسلم باران لنافچه هوا گیجی نامزدین دم پارتی اسماعیل یلدز و آیگül کاپکایا لنافچه سریکانیه جی نامزدین دم پارتی اور kahraman و راهشان یازار به پرانیا دنگان سرکتن و بونه هفشاردار بله امبر خوابدن خلفتیه خلفتیه کو شرداری به دست خستن به جوش سرکتنا خواب پیروز کرن امینه که گوه بدن وان حضر سرداریل امبری مدر خستن ظلم چبو حقارت چبو همه حوالی مبادره و حوالی بگاوه شبر چون سید مکبر خورد باشانده جگوگانه بگر حیا چقالا چقالا بگر حیا وحنه وحنه بگر حیا عمارا او کدوشا اراحه بگر حیا جبینه بگر حیا آرامه بسکلا وخور و سرکتن اما بحبرا و بلده بگلی خورمه برده bu emek halkımızın emeği, sizin emeğiniz. Burada bulunan tüm arkadaşların, tüm yoldaşların emeği. Halkımızın sayesinde, yoldaşlarımızın mücadelesi sayesinde bu zihniyeti gönderdik. Biz mazlum bir halkız. Halfeti mazlum bir halk. Türkmeniyle, Kürdüyle,
birbirimizin içinde kardeşçe yaşıyoruz biz. Ama birileri bu ülkeyi zehirlemeye kalktı. Birileri çetevari hareket ettiler. Halkımıza saldırdılar. Sandıklara saldırdılar. Ama halkımız birlikte dik durdu. Avukat arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, sandık görevlilerimiz darp edildiler, linç edildiler ama dik durdular. Halfeti halkı için siz yaptınız. Halfetinin tamamı için siz yaptınız. Biz bu belediyeyi halkımıza armağan edeceğiz. Halkımıza armağan ediyoruz bu belediyeyi. Tabii ki ev şaradari bura navçar eberi meyi elimizin navçar eberi meyi Belenberi xobidin wane Dem Parti li wane jî 14 şaredarî bi dest xist. Partî Wekî Demokrasiya Gelan Dem Parti li wane 14 şaredarî bi dest xist. Dem Parti şaredarî Bajarî mezin awanî û sê jeyên navendî tevahiya 13 şaredariyan bi dest xist. 2016 Dewleta Tirk pêşî şaredariya Bajarî mezin û navçeyên wê dagir kiribû. Heta hilbijartina rêveberiyên herêmiyê Swêkê Adara 2019 bi nava 3 salan de li wane 3 walî hatin guherandin. Hilbijartina Swêkê Adara 2019 de jî Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi ser ket. Lêbelê 4 meh paşê di 19 tebaqa 2019 de cara duyemîn şaredarî hatin dagirkirin. Hev şaredar jî erkê hatin girtin û duşûna wan jî qeyûm hatin tayinkirin. Hilbijartinên Xweciyê Swêkê Adara 2024 de Dem Partiyê hem şaredariya Bajarî mezin û hem jî yên 13 navçeyên wê bi dest xist û bi ferqekê mezin bi ser ket. 13 navçeyên Dem Partiyê li wanê bi dest xistin jî li gorî agahiyên pêşî wiha ne. Mîks, Elbak, Ebex, Şax, Artemetan, Erdîş, Westan, Payîzava, Rêya Armûşê, Bêgirî, Qelqelî, Sêray û Tuşbaya. Belê li Êlihê ku dek dolap gelek mezin bû felsefeya jin azadî bi ser ket. Bi beşdariya bi 10,000 kesî serketina Dem Partî li Êlihê bi coş hate pîrozkirin hevşeradarê Êlihê ya Dem Partî Gülistan Sönük axaftine kir û got li dijî zihniyeta Daişê felsefeya jin jiyan azadî bi ser ket. Gülistan Sönük diyar kir ku dîroka gel Êlihê bi berxwedinê têjiya wiha got. Gel îro carekê din dîrok nivîsan li dijî zihniyeta Daişê felsefeya jin jiyan azadî bi ser ket û ji bo berxwedana gelê Bajêr jî spasî û rêzdariyên xwe pêşkêş dikim. Pîrozbahî bi tilîlî û duruşmeyan dewam kir. Konvoya dirêj li navenda bajêrgeriya pîrozbê heta di rengê şevê dewam kir. Belê li Gever û Culemêrgê jî pîrozbahiyên bi coş pêk hatin. Dem Partî li Culemêr Geverê bi hezaran leşker û polîs lê hatibûn veguhestin şaredarî bi destxistin pîrozbahiyên gel heta nîvê şevê bi coş tom kir. Dem Partî bi rêjiya dengan a ji sedî 76.52 li Geverê serketinekî dîrokî bi destxist. Namzet hevşaredariya Culemêrgê ya Dem Partiyê Viyan Tekçe dî pîrozbahiyan de got gelê Geverê hemû lîstikên qirêşên AKP vala derxist. Viyan Tekçe dazanîn ku ew jî serketina gel şanaz û serbilindin. Namzetên diniyê hevşaredariyê Mehmet Sıddık Akı jî got dema em derbasî şaredariyê bûn wekî ku me soz daye we birêve bibin. Em ê sozên xwe bi yek bicihbînin, em ê ji kesên pereyên gel didizin hesab bipirsin. Em ê bajêr bi kesên deng dane û nedane re bi hev re birêve bibin.
بله لأسن یورتجی سرکتنا لهفکرنا باجر بیکات اسن یورت یک جنام مزنتری نافچین استانبول و پشتی وکرنا صندوقان نامزد CHP Ahmet Özer لسر بنگه لهفکرنا بدن پارتیره بسرکت AKP جی وک پارتی دویمینه جبر نامزد CHP Ahmet Özer به فرق که مزن بسرکت بشف پیروزباهیان دست بگیر و حتی درنگه شبه دوام کرد. بله گودارین هجا هلبت آگاهین درباره هلبجارتنا دواها بونن برای خوابدن باشور کردستانه لدوهوکی 140 دکان شوتین بویل بازار چلیا دهوکی شوابوری پیکا درباره شوات ده روبره برگیری شهرستانی یا دو که حسن خورشید داخوینی دا لگوری آگاهین که حسن خورشید دانه دشوات ده 140 دکان شوتینه حتی زنین 24 تیمین آگور کجی برای خود جی شوات و ده ساعت بربانگ ده جی آگیر و مراندنه لی درباره سیدم شوات ده تو آگاهی و داخوینی نهاتن داین بله گودر